Nabasemeria kwane no mwancho muri eria kwabere kugotwara oburi eria borobia kegima nigongo kwarigania ase amaya yensoko TV chinse sato chia bono mugoroba ikaransa oike eri ngomanye ase nchira yobwikirano yonsi nabuko yabwate agwetera senchira yemitandao yekerero ase nsemo ya Facebook na boigo YouTube gwetera ensoko TV Riane Kerubo Frida karansa oike toskatanyegera kwene turasege keke Kerubo seli nitokumenya mangi asenchira yobwagale korende tango turayanyora asenchira yoko yachuta Omurigererio yo mobwe TV yansoko TV na barigereti agakesimi gochase familia yo gochase nambe ya family Umurundi ya boda boda gotoka maega yokobora segeka kia matuka atatu ilipoweza kuanza mwaka 1984 kulikuwa na changamoto zake, lakini serikali ilichukua muda kuweza kuangalia areas, wakafanya what we call review. Serikali ikobori gwa kumurikira umuroberio OCBE yamate kugania oboene maiga yo munyanyimbo koraswa chinga kyale kolenda amatemwa Mwanchu muri yango kwarigane bene ilinde tosanga sobwa mugo chaka bono iga goika omwelio kwechaka amaya yebirebiga ni gongo kumanyabuna namatuko atatu maiga yegetaseni gensoko kumurikira okubura kumurundia obodaboda kurwa ase getaseni kyomulingamu aserieta Vincent Nyandwaro nigo murigeria oyomo habetega kubeka oroboti abwasumusa uyo atogete atabwati epigipigeyo kurende obotukini bwachakire linde kumanya ngaye pigipige yeberte uno murikito Dominico Nderi agotomanya Maiga yegetsen gensoko TV komorikero kubaro ko murundi pigipige yo mokuru ase stage yo moringa muri tukore Juma asireta Vincent Nyandwaro amate yakire twesimi nagotebigwa ase biseta tabwate pigipige yo asekeria gotebuna ni go anyartuko bokuru pigipige nabateja babera imogeti kuru ase nyombe moko ego kime omochibo gembo omurigererio yo mobwe TV yansoko TV na barigereti agakesimi gochase familia yo gochase nambe ya family abo asa to manyetinga oyo bale no muroyu no ara se kenyoro kiabo kikyarenge kenyoro kya nyansongo nyansaki 1 nabo twachie tororo e weekend tokanyora mu muroyu omana no are nyomba bwa twatebetigu akunywe chai boigo nabo twamubegete chingayo tokamoreta mpaka se umuringa boda stage abwa sao chetigu tanyara goteba se pigipigire kiara nera twanyora tari ne kebungo gie pigipigi kurenda gotebanga epigipigi ini ganyarete koba akouru gukwana na baraibe stage ya bodaboda kurwe se stage yo muringa mwabate metoko muringa iri mu Sai Vincent Megayero gotoka nigo batwereria ige kerabona barundi chipigi banyara ko bagusabanyara ko bamaisa chinga kiechiga osirete ntwamonyora ria itiborio ngiri nabo igo toko keratwa chikomo chibuya tokanyora tari gokwana omene boronge ngaye pigipigi eberete rakirende fact ata ngere pipiga ure tunaba ivi taba maite aba murete rakirende bona asengenju yayo ntwabwata korengana neri chiko tutatagete kwimukiri chika sama okaito tokamuira police mate noare erinde bakwane nabanyine ba namba iwana ne pigipigi yeto kyosena kibakora bono ngokurira abantu baminto ba boda boda ndonse semure litanga nteturabe ko salama kuruga igasituko cyakira nekerogo kore biashara manyani ngoko bogori nande nsanga byo gukora security tige cyake naye ekeroro cingango cyuri go siba gendo kyago margoba pakie pigipigi yago nyomba gende page korne starogo cia nayora ko buli tukiri nayora kane transport muna na intuto gwakanwa Omusani ga ikigwa se kigambere kyo gembe kerabona obwene bwachakire kurigigwa goseni gane tiepigipie goseni ganyarete koba okourwa kiera asinye serikali ne rarore na kia okora elindo monye nanyore obwene bwaye iga ba minto mwesi ngo batene ntu abatokore biasara ebiasomo obwo wanja tigatokore asenjirere yo obwene no yoko imoki manyango ko imoki no kimoko gamba no monto tamaeti beko yo mina ngake aiguna nasoreire gochia ekiokobora twamanya sto korigochi igombia mona sengenju yayo abaminte ensoko TV mbia mona semereme mbia mokora nande tigamo korba botambe nyasabe
chinguru ne chisemi chigoro mono elinde mogenda okora mireme ya sengenjerengi yambi yamono ekira bono bwene bwachakire kuri yo komanya somo Vincent ngenya ko bokuru pigipigi senya to bokoni niga abantu bonsi banya ko basanya ko maiso na kore pigipigi igana andanse sanya ko bokonyara nyako ko gwakoro bati asegetsen keriyo sikabanyimbo kirange nae gose kwaka esimi asenambe yiga kuripote sirike nambe mugiye Nsoko TV kwa sekoti yogembo gotoka ya sekoti ya Kisii Reterene Dominic Onderi Nyabuto Watigana nayo na gusikabusio nigongo kumenya una maegayo munyanyimbo yomo wakwa chimbunde chinga kialinge kulinda matemwa ase county ya Turkana no mubewo yomo oyo oagetembaro ne bunduki yaye na igo gusiria obugima bwaye wetera ase chingomecho wana nigo eyamate aya korwase kinyorogia kopio county ya Homa Bay yabereke gwesoke bene nabo igo koyesaba eserikali ebege kuba obwene bwabo Muriketo Weekly Forenge na tarira sinsemecho nabo igo gotwariganiria aya kobwatia NKM kurwase kanyoru ya kopio county ya Homa Bay nigo yasokire eligo sababu konyo kurwase serikali ndo bwensi oyo bwato moyo bogwancha magayo yo mobo yoro munyanyimbo kuraso chimbunde ekiraringe kulenda matemwa asaboro ko bengo kara matemwa KCSE ase county ya Turkana kabisa. So mimi naomba tu serikali anisaidie juu wakati alikuja nyumbani alikuja August na tuliongelelea mambo mengi tukaongea mambo mengi kuhusu biashara like next year alikuwa anafaa nifungulie biashara lakini venye amekufa saa hii hiyo mambo ya biashara ni kama imeisha tu hivyo. Alikuwa hapa August ndio tulikuwa na yeye hapa. Tulikuwa tunaongea kuna kitu tulikuwa tunataka kufanya. Korengana na mukaye nigo aichanire asogwa ko musachoye uyo mutigire kale no mwana makategima. Huyu mwenye amekufa ni bwanangu na bwanangu ameniacha nikiwa mdogo sana nikiwa na mtoto mdogo kabisa. So mimi naomba tu serikali anisaidie. Nigo yatebekanete na omonyanyimbo unigalenge kulenda amatemwa abo asamo begwo yomo achitena komara chimbunde na gwakambaro ne bunduki yaye enkeyo bono nigo yatebire buna omonyanyimbo yo nero ulenge koyesira enkeyo na bana barenga school nego ogokokwaya ne gwatigireria nsali nene abo asabasabire obakonyi kurwase serikali. Na huyu simeji yangu ndio alikuwa ananifundishia mtoto ameacha mtoto kwa form 2. Sijui vile nimesimama hapa nitaanza kwa wapi. So mimi naomba tu serikali anisaidie kama wanaweza nipatia kazi ama tu biashara yote tu yenye inaweza ni sustain. Juu sasa venye ameenda hivi yeye ndiye alikuwa breadwinner wa familia na ameniacha hapa na mamake pia amekuwa mkubwa. Kuna zingine tulikuwa tunataka kufanya na hii. But kwa sasa hii nimebaki tu peke yangu. Sasa sijui kama nitafanya hizo vitu zangu zote. Sasa naomba tu hata school fees alikuwa anafundisha hao watoto wa brother wake. Kwa sasa hii hao watoto wamebaki. Nonyana bo nigo bayesabira serikali ndo bwensi oyo bwato moyo bogwancha wesokia elinda yesire enkeyo nabwega kwa enkeyo bwena bwabo wetera asogwitwa koyo mobo. Sasa sijui nitaanza na wapi na nitamaliza na wapi. Sasa naomba tu serikali watusaidie mtoto wetu apate haki. Hapa nitaanza kwa wapi? Wa serikali munisaidie nipate vile nitafundisha hawa watoto na vile nitakula. Juu bwanangu alisakufa aliniacha na watoto wadogo kwa nyumbani. Mama naye amebaki hapa kama amekoma kabisa hata sijui tutamweka aje. Na vile nimesimama hata nimekosa mali hata sijui niongee Kijaluo, Kisungu au Kiswahili. Juu nimeshindwa mahali nitaenda, nimeshindwa mahali nitafanya, sijui nitafanya nini. Nabono nigo yatigira serikali ukorobo tukibwa bene elio komobeka byaro mobego yo elinde riruge tamokero keli chiko inko reporter ya Nsoko TV kurwa ase kanyaru yako piyo county ya Homa Bay Reteriane Weekly Forenge. Kubatikana nengwana yomara ibikia magia DCP Rigathi Gachagua aburi tukore igoro
asoyo gocha koirukia bendera yoborai bwenso mwaka bwechiri bubere 2025 yobo mobwo bokwamiriria serikali abamenye bo mucho bosongo nigo besokire na kurubirengeri byabo igoro heyo kabeiro mwasiri bwo burendi bwime Dr. Fred Matiang'i ranera abakenya bonsi nabo igeke goli gia Gen-Z baganetie ekerego tebekana buna Matiang'i aegwe kirgo kyumu waziri omonene nigo batebirumne kiruge ikyo tikeyo ase katiba nigo bamutogire umurai bwenso mukuru muske Uhuru Kenyatta asoko mwa Matiang'i okoba egatia baraibe kyama gia Jubilee asobwamo nigo balire irabuna nigo barachie kumwakira chikura sobonge elinda koene kyabuna oberega koreta amonchrerio achinga kichiga obugima bwabeire bogokonga Mulikito Pethuel Machini na mange kubwatekana nengwana yayo muraibwe kyama kya DCP Rigathi Gachagua aburi chikurigoro asoyo gocha kuirukia bendera yobraibwense mwaka wa 2025 nebere yobo mobwo bwo kwamerera serikali. We want to inform the people of Kenya that the formula of getting a single presidential candidate to face William Ruto is on course. And for those who have been in doubt, what is happening in these by-elections is a dress rehearsal of the formula and the mechanism to get a single presidential candidate to face William Ruto. And we want to assure the people of Kenya, come rain or shine, we are determined, as we have been told by the people of Kenya, that they want one single presidential candidate to face William Ruto. Amenye bo mucho bosongo niko besokire na kurubirengeri byabo ukwana na Nsoko TV igoro yoyo kabiro mwaziri bo burendi bwime Dr. Fred Matiang'i nere abakenya bonsi nabo igo ikigerugia Gen-Z baganetie. Matiang'i no murai abakenya barangireti mono exas cha sasa tumatinga Gen-Z kusaba Kenya bonsi ni general achago okonyense ya Kenya konyo ya tuoro bokongu obuturo chibaka wikira bona iga mwaka Gachagua tigamanyenga Kalonzo amonere abakenya bonsi igo baitabirenga Matiang'i na Gen-Z bakabagatu bawote banga Matiang'i nero kobe president ya Kenya asenga kirache onye Gen-Z nyene yatagite omugaka Matiang'i ninki gekogera na inde Gachagua bagoika banse gunchura na mangana nchego nari gotebanga Gen-Z buna yatagite Matiang'i tiga Matiang'i ateni no president elinda ewo mokonyi korwa asabanta abo bonsi bale timu yae ekerego tebekana buna Matiang'i egwekerwo kyobo waziri obonene nigo batebire kiroge kyo tikeyo ase katiba na igo nigo bakomangaina okorero wene bwa Nyasaye ase katiba yaito gentonkeyo nonyenegeke kegotebanga kirugyo prime minister nkro o prime minister mbuyo igento kero tumaete no deputy president na president wono egente kigachagwa batete korosi gaiga ene kiabo ba korosi na Gachagua tigamanya ngalitanga ni was impeached ere no monto otekurwanira keroke ni we see now ochigochora tiga Matiang'i ominto agende motwe tobeke chito nyigosira chisira amangana abo Kalonzo awasomo aka Gachagua akongaina Matiang'i ito ngati kobe prime minister ntobwa tikero gekyo ase katiba yaito ya Kenya bono okuno komongaina nigo bamutogire muraibwenso mukuru muske Uhuru Kenyatta asoko mwa Matiang'i okobegatia baraibe kyamekyo ya Jubilee. Uhuru Kenyatta onyote birenga Matiang'i amukie bendera ya Jubilee apeperusega no tore maega ya Matiang'i na Matiang'i no tore maega ya Matiang'i no tore maega ya Uhuru Kenyatta tiga yanda batanga abe prime minister abeki aina mangana ababwata gaki omokoni Jubilee mbiamono sana njingu wakera Uhuru Kenyatta president ya ito former president ngambiamono asoko chora Matiang'i babwatira namo basoe kyame gichupiri getu wale chinguru ikere Kenya ngima ekara Matiang'i ali wanse kyama kyaye kyale kobege ke jonkira maikana asobwa mabono nigo balireira nigo baracheko mwakira chikura sobongo muske Dr. Fred Matiang'i elio aunchurire bogemo bwa kongire Tutagete kerogi prime minister tutagete Matiang'i aende pakete basa presidential candidate abori chikura abakenya to amoitavire to sipito mwakere obogima bwa bana bwa tobatire maisha ya akenya kwanza yebare ototebia
abeira ya Kenya kuisha bona wananchi twachandikire tutagete Matiang'i aso ali muna so education akarainisha mang'ana nyorose Kenya ensebe ngia abantu tobekana aiga buna bona ntwaga gusi obo mugwitu bwo mugusi igoboganyirite jikura chike rinde bakero mwaka Matiang'i jikura cyabo n'abakenya bonse kuripoteria Ensoko TV kuraigo Mochobo Songo nchini gongor kwa Pethuel Machin Chinga kiechio boiga babwatani bekiama ya Jubilee korwase kaunti ya Nyamira ni goba reiro kogokiwa kwabo kumwaziri omukoro bw'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i kwabo mokonyi wekiama ekyo nabo igo gochikurwanirira ekirgo ky'oburayi bwense wetera ase kiama ya Jubilee au kwana chinga kibatwarege ikaro ase nsemo ya Nyansiongo ni gobo igo baganirie abantu kwelike kobwata chikuraso obonge elio gochago tumika asobo cholyo bonene bu mwaka bwechiri bubere 2025 nebere. Today we have gathered here as the members from Nyamira County at large, and we have come here specifically just to thank the former president, the former president Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, for appointing Dr. Fred Matiang'i, our son from the region, as the deputy party leader and as a presidential aspirant. Jubilee Party, we are very much happy because our son, Dr. Fred Okengo Matiang'i, is the best candidate. Jubilee Party is a party that has been tested. Jubilee Party is a party that has so many rooms to accommodate all people from the country. So he is the best candidate who is loved everywhere in this region. In fact, William Ruto, now it is not Kenyans versus you. It is Kenyans versus the statement that you made. Because when somebody has died, in fact it is very bad just to say that I don't have a competitor. That one, we want to say we as the community of Omogusi, we don't support that one. We are here as Nyamira people. Na ndege ntokia Nyamira gege twateba iga. Twakere mbuya mono kiama gya Jubilee ekitore delegates koru Nyamira County. Ase ogochora omonto ito oyo korokunga Fred Okengo Matiang'i bune party leader yeito. Next, we Jubilee Party, we fight with wisdom, we don't fight with force. Onongo sababa saibons pi morocho bugambi butegete gwoncho leli tutegete gusira abana baito barabake aba saibons pi babwate bibande babwate chikura morocho bono Jubilee ya ngobori tore keroge kenene koru Jubilee. Aseti notice nere yasogete nande togosaba abantu baitu bose pi nomba libatugutete bibande bagende baegwe ebibande ase free of charge because egente kinki abete gazete ase Kenya Gazette. Nyamira totangane sengencho omurai Matiang'i no akoruga abakenya baitabire korukerensi nyogo bagotebanga nabagusimura asarie na intu abagusinto ligosaria abangina bwata yuoro omwana noyo ito naende gotogotebanga obwato omwabokoraki obwatu koboko chaka. Abangina korwa sensemo ya Mange kaunti ya Nyamira ni gobero beire kwene kebuna amagima abo nguguswale korwa aso boltubo bogima obokongo obwa makiaya anene mono chinga kicyalero icyo cyarakanire ko ba chinkongo asomoro esemero bili yabo ni go bakorosya ebikabu ase bagotumika chimbande nabo igo emagombo ya matoke baonya elio gwesira abangina aba ni go bali no basemere nago ikabatene ni chinga cyabo wetera ebibaro birite gokora gucya ase amatukabusyo nago tumanye muri geto Vincent Monda. Abangina aba bari gwetania 51 abo bachitamo gwetera mangana y'ekisegi kyegenka amono bolema ao nigo barinse yekombeke kurwa manga hat ekiya chagetanga emyaka 20 yaitire ase kyombeke nigo babere bakonyoro bosemia obubora abasire kibagendete kurigireria buna barakeani kisegi kyegenka gose gender based violence
komenta nayo nigo bakomorekera mang'ana aria yo gusara abana banyaruka amo nayanda mange ngwetera igabo bachire na kubwaterana bakagoika bakorosia ebintu ebinge korwa semegombo ya matoke. Christine Mumanyi no muofisa seke umbeke. Banana Fiber Project is a livelihood project for Manghat and Sikom. The project is aimed at equipping women with skills in handcraft where they utilize the banana fiber and any other appropriate materials by converting them into products like baskets, mats, table mats and carrier bags. Niga koerera buneke umbeke giachagete elioke basira bangina. Throughout our work on GBV, we realize that women are severely disadvantaged, whereby they are not able to get services or acquire services to caregiving institutions like hospitals due to various abuses that they are going through. So through our research, that is when we were able to see an economic venture that women can do. So that is when we started this Banana Fiber Project. Talimangana yebinto bakorose bioka nigo bakubaegerie meroberie menge eyego konya chinka. Apart from banana fiber, we are also sensitizing on gender-based violence and also FGM. Linet kwambuka no yomo bwa banyakiomba aba niga goteba aria maya banyorire kurwa seke umbeke. Yatokonyere sana anana mono bunantu abasubati ebo manyimbore tutabwate tumakanie tubwate chiskiria sama kokaito tutakora tiki tutamanyeti yagerire mbaka rero no mwana karago seli gwe karamu tariko chwa seli gwa sengenje nkonyorore nga kwa oniriege kabu kyao fiber yachire kwa nyorire beseli kwa konyero mwana ore baseli gwe school rero tokunyara kwakana no ne ya matemo siboni gekera togendrete na mwana ye training atatubwate time nande mugochikonya ko sozana nyomba chinsoko enda nyomba ne chinge kwa nyoro sirie sabuni alia sigwa extract kwa nyora nga mwana alia manga keire alitoa bwate chinyumba. Lydia Kemunto obeira seke umbeka ng'emyaka 3 bono ere asokora kwaye niga goteba obogima mbucheko bobwororo wetera aria bagokora seke umbeke. Nanga gete gochi emyaka 5 gochimotuga iga nabo konyora nga matokeo no eno kuira no ena abane school lakini bona iga ndoche nga no ene school fees at least nkonyora tore ko gotokonyere at least era no mwana nkonyora no negekoro takobeke kiya onyora ne school fees ye kaombenga ro konyora tuachakira kaombega unabona ngaro tubugate nabo tokonya kuru kabentu kakega kiro monto liri gwachire kalika ukwanyore senjo matenko anana kabeza kalika nabo ko ananya na akorire shopping etankonya bono kuga program linga wiki ye kindororo tikandu no nyamia 5 yanega iga me dinko egwa na rule school fees bono ninyenda konya gwaka ne kiombe ko mwana era nakorete ki senjo squeeze bono ego matento totaite ko na bana wiko konyo mwana ende school anyora masomo mambinera ache gwekonya nainde nigairire libaga na gwakira buyabo bisababo asoko genda kubasemia abangina konya twari meiru ibintu ibingi yasturusiria saga kongo asenginjo yatusukirie buna ntu abangina konya twanarire ngogo sabana ngaki konya no nyamfa ifu mugako kubuli bona aste yoko soka guchenyore no nyamfa ifu nyane batali ntu tuika nane nabeko endera ko ri naende beke bangina bandande na baraba endera ko konyeka to tanga mbiyamo tikaba endera ko gusira abangina sebinyoro noko bachinguru chinguru echi nabo chikwagacha chinka nabo igo chiakora maya aliakero omonto aramerera amate. Vincent Monda, Ensoko TV. Mwaziri w'ekisemi Julius Ogamba hamwe n'omwaziri w'ekiganja kinene gya serikali John Mbadi nigo baumirana n'ekiombe k'egeteraniro abakori emirimo b'eki University wasu elikugayana okung'usanana okukora egati yabo ekikirete ekisemi ase eki University gotinena kubatikana n'omugiro bwaborokia okumirana oko nigo kwaenekigwa bosi bw'ekomiti y'ebunge nene igoro y'ekisemi ayonsi igare egati yali arengete gusonsora umuchando yo elio kwa aborokigwa libaga bagendere n'ekiseme. Let me just first say that this has been a very good meeting and the facts have come out the way it is, and we've come up here with the team from Treasury and we've put all our facts on the table. Where the delays came from, we have stipulated and we've indicated. And let me just say that as a ministry, we are actually going to undertake a review of how this 2017-2021 CBA process has been conducted, but after we finish, so that we learn from it
so that we do not repeat the same mistakes that perhaps has been made, and we get to understand, interrogate the whole system the way it has been done. On the issue of the amount that is on the table and which has been confirmed by all the parties that they can be able to meet without defaulting is on the 50-50. That's what I would urge the unions, even as they meet their members, to discuss, to see that this is accepted, and then we can go back to work as we continue working on the CBA of 2025-2029. On the CBA of 2025-2029, there is already a process of applying for a review of what the SRC indicated, and I think there is a letter that has already been done, and it will be shared with the unions. It has not been shared with them. We just had a meeting this morning, and the letter has been done. We've given direction as a ministry to IPU CCF on what needs to be done in that space so that the CPA makes sense. It was out of last year's negotiations that we made a decision that we need to be negotiating our CPAs at the beginning of their cycle so that it is easier to factor them into the budgets going forward. Then it becomes easier to deal with. We are in this quagmire because we are dealing with the CPA in arrears, which then becomes very complicated, loads our CPA, and you know the sector is already getting the largest amount of money, the numbers are increasing, the pressure is on across the board. So we're just trying to see what is the best way we need to do these things to avoid a situation where our students, our teachers, our lecturers keep going out of the class or going to the street. So we're just trying to see what is the best way we need to do these things to avoid a situation where our students, our teachers, our lecturers keep going out of the class or going to the streets. So we need your help in looking at the global position, not just one side, not just Wasikabasio hogosaba nigo kwa buri gucha ase serikali enene kwene kebuna ngoroto tere emechando eraroro asumurubirio OCBA abwatani bechisemi kurwa chiskuru chiaroyo asumuyiga bukobekerwa egutwa kwa borokyo ba PP2 imeyegetigia sironga nigo baereire una nigo aborokyo bakwanire amatemwa grade 6 na boigo grade 9 ayo aera nge ase wikelia ya etanige kerekyo basabire abayiboli kurenda abana babo ekereke kirusa entambe unagotumanya mulikito Steven Nyariki Embude. Nasomo yagabo kubekerwe gutwa kwa borokiwa ba PP2 ekiskuru cyabanyene cya Royo uyo korekana hasegeti ya Sironga sebunge ya West Mugrango imeyanyamira murengereyemo yo korokya okwamboka kuboraro inse yo muroberio moya OCBE. Caroline Nekesa, Director Royal Group of Schools. Siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 11 tumekutanika hapa Sironga, uwanja ambao tuko tayari kwa sababu ya sherehe za graduation mahafali wetu wa PP2 mwaka huu 2025. Ningependa kusema ya kwamba kama shule tuliweza kupanga tarehe hii kwa sababu tulijua mtihani ama assessment ya KJSEA na KIPSEA zingetamatika hapo jana tarehe 3. Ndiposa tukaona siku ya leo tuweza kutanika hapa tuweza kumaliza shughuli hii ya wanafunzi wetu. Asumo yigoikiranwa na abwatani ao bakorawa no mo director bwe skuru echo Caroline Nekesa nigo bagendereire gosabe serikali kwene kinga nkurigereriere gati yemechando yesokire asomoroberio CBE anamano mega yaborokiwa abakora gotemo wa KIPSEA na KJSEA kweranga nigo bakora matemo hari igoro yokorengwa kwabo. Jambo ambalo ningeweza kuongea juu ya mtihani huu ambao uliweza kumalizika hapo jana ni kwamba wanafunzi wetu walijikakamua zaidi kuweza kufanya mtihani huu kwa njia ambayo ni nzuri. Hatukuweza kupata changamoto yoyote wakati huu wa mtihani. Kwa hivyo tunashukuru sana walimu wetu kwa sababu ya kuandaa wanafunzi kwa njia ambayo ni nzuri. Na wanafunzi hao wote kwa ujumla jinsi vile tumeweza kuongea na wao walisema ya kwamba waliweza kufanya mitihani yao vizuri na wakamaliza kwa wakati. Jambo ambalo ningependa kusema kwa serikali yetu ni kwamba wanafunzi hawa mtaala huu ni mpya wa KJSEA na CBE kwa ujumla. Wanafunzi wa grade 9 kwa kiwango fulani niliona ya kwamba
mtihani wao kulikuwa na moja mbili kunungunika, haswa katika magazeti yetu na hata mitandao ya jamii, ambapo watu wengi waliongea juu ya mtihani ambao ulikuwa zaidi ama juu ya uwezo wa wanafunzi hawa. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba katika mtaala wote ambao ni mpya kunakuwa na changamoto zake, lakini serikali wakikaa chini inaweza pia kurekebishwa sehemu ambayo wanajua vizuri hali yake si nzuri kwa ajili ya wanafunzi. Na jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kwamba hata wakati 844 ilipoweza kuanza mwaka 1984 kulikuwa na changamoto zake, lakini serikali ilichukua muda kuweza kuangalia areas, wakafanya what we call review. Review ilipofanywa kuna sehemu ambazo zilitolewa, zingine zikaendelezwa. Kwa hivyo tunajua hata katika mtaala huu kuna sehemu ambazo zitaondolewa na kuna zile ambazo zitaendelezwa kwa sababu zina umahiri na pia umuhimu katika maisha ya wanafunzi wetu. Tuto prepare bia ba ko na matemo abarenda matemo esemeremende yarenge mekongo yanga ba standard kone ka wako na gideteni serikali ile kirikira arusi kirikira almente ase amasomo amu wanyara ko kora bia. For me, I'm very confident that our learners are going to pass and they are going to join grade 10. Pago kwana kerekyo ni gobo babekire segetonga ekero heruse yega hirentambe nere buya borokwa aba bakorete grade 9 bagendere gwetera amasomo basomera grade 9 gokoba nigo grade 10 ere ekiendeleo kelia bagendere gosoma korwa grade 9. Ningependa kuelezea wazazi kama wanafunzi katika shule zetu hizi jinsi vile tumewaona wanapofika grade ya 9 ni wanafunzi ambao wamekomaa, ni wanafunzi ambao wanajua kila kitu ambacho kinaendelea. Kwa hivyo unapokuja nyumbani, ingesi wazazi ya kwamba watoto hawa waweze kulindwa kwa njia iliyo nzuri na wasisahau vitabu, kwa sababu jinsi vile nimeangalia mtaala huu wa CBE katika grade ya 9 inaendelea hivyo hivyo ikiingia katika grade ya 10. Na kwa hivyo mwanafunzi akifika nyumbani akaweza kuacha kusoma, hivyo inamaanisha kwamba katika grade ya 10 atapata shida mingi sana kuweza kuanza pia upya. Asensemo ya Baibuli nigo basegetrunga nere buya korenda abana babo eriyo mbache weso yase chimbwa chimbe Buyahera netonago sawa Baibuli bayitolenda abana bakiagera bagira istinari nabakoreka nababira abana bane abali ndegere bache bande grade kubwache grade 10. Steven Nyarikembude Ensoko TV Sironga county ya Nyamira. Director o Early Learning Education korwa ASH sub county cha Nyamache na Boigo Samete county ya Kisii Raphael Onyego Mukaya niga segetire abaiboli kwene kibnango manyabare ali abana babo bagwetera ase mitandao elyo kwerusanania na mangana arabasalie nanya nabo niga bolirie abaiboli koba angena abana babo elyo kopamanya gose kopimanya ebyego byabo ebyo birabakonye asa matuko abosyo. As a parents, when this is a long holiday that we are heading, ukiona mtoto ya kwamba anaongea mambo mingi, usifikirie ya kwamba ameanza kuongea kama chiriku. This is a talent that we supposed to nurture. Mjue wamekuwa na nani. Msiwache na watu wengine, umeacha na wale mababu zao na cousins. Some of this they spoil them like the girl child. Unapata watoto wameharibiwa pale nyumbani kwa sababu uliwaacha na watu ambayo hao hujawaamini ama hujajua wao ni watu wa aina gani. Control the limit of internet to your children. Musiwape ruhusa yote ya kuangalia mambo ya internet. Just what you need to do, this is a long holiday, you make sure that you have at least given them a break on what they watch and see on internet. They have given you very beautiful and handsome children in uniform. Wakikuwa pale nyumbani, don't bring them January back to school, we give them beautiful and handsome villagers in uniform. We want you to nurture them. At least hakikisha kwamba hata pale nyumbani wanasoma kidogo. As you know, the CBE curriculum takes you through stages from the high school, pre-primary to the primary and to the junior school. When they go into senior school, they already have a pathway of where they are going. By the time they are reaching the tertiary school, our learners are going to be proficient professionals. When I talk of curriculum-based education for the learners, I support it fully, simply because it has a very good impact to our learners. It teaches learners on how to be independent, and most learners are showing up their talents.
Umurugi bomurai bwense Rachel Ruto nigo amwariganirie Princess Lala Ama bwense ya Morocco imense ya Kenya asetaro ya matuko atatu asetaro ya Asma nigo ritko lya angyo arachigwikirana asenya gitari enene ya Kenyatta asara bikese yo gwanchirana elyo gotinyo bokoreri ase sector yo bochenu aya maiga yo kubwatuka chi machine chia cochlear implant echerere chi million emyemo nemerongevere eyabwatukwa na mama Rachel Ruto ewiki yaeta inse yo moroberio o Voice of Children wetera ewizara yobachenu cochlear Omurai bwense Dr. William Ruto ni gaigereire omoroberi bw'ekinyomba ky'erigorirense asainekire buna nigo kirakonya bakenya abange okwana imeyado hakatar asomusangekana obwobomo bw'ekinse nigo Ruto akebolire ekyombe kya United Nations kweneke buna ebirengo by'obutaka ngo kyanigwabire imeyorgongo rwa Africa musangirekano oyo nigo oraikomo elyo litkoria Alamisi eikiyiga unagotomanya omurikito Deborah Kerugo abarai ao bense nigo basangerekana litkoria rero imeyomo chiodo hakatar abwasomurai bwense ya Kenya William Ruto ikerana asege ikareki gya kabere gya chakaritkoria rero ukwana asege ikarekio Ruto nigatebe serikali ya Kenya nigo yasirira abakenya gwetera omoroberi omanyakaine buna Hustler Fund abwase goikera rero bilioni 53 chiabwatokirwe guchia sabe Kenya milioni 25 nomo. We're empowering citizens economically through initiatives like the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. To date, the fund has disbursed Kenya shillings 80 billion, an equivalent of US dollars 615 million, to 26 million Kenyans. It now accounts for more than 9.5 million repeat borrowers, including 5 million individuals who have successfully restored their creditworthiness through consistent repayment, enabling them not only to re-enter the formal credit market, but also access higher borrowing limits. Igate abagwetera asomoroberio bwo wagachi bw'ekinyomba ky'erigorirense nigo kinyomba kiri buchimi 230 kigendererete kwagachwa bwasaba Kenya kiri buchimi 340 benyoleira amabaga y'emirimo. Through the affordable housing program, we are delivering much needed shelter while at the same time creating jobs and fostering inclusion. Today, over 230,000 housing units are under construction nationwide, employing more than 340,000 Kenyans and expanding opportunities for local artisans and small businesses. Nigo boigamenta goteba buna umubaro gw'abakenya babwate bima ya nyagitari okinire korwa milioni 5 wikemerongebere na babere ekikene kirebuna ondeta iyo kolino bokoreri bwo wenya asogo sinywa gwakana. Through reforms in health, ladies and gentlemen, the number of Kenyans with medical insurance has grown from 8 million in 2023 to 27.2 million today, ensuring that no one is denied health due to inability to pay. Nonya nabo Ruto nigarorekana gusingerere ngencho yobomo amono morembe koba aroro imeyensengima abwasabori ekyombe kya UN kwene kyango kya inekere birengo byobotaka anene mono imeyoro wongo rwa Afrika. The United Nations was founded on a holistic vision of delivering global peace and security, human rights and development. These are the three inseparable, indispensable pillars that together sustain global stability and human dignity.
Omusangerekano yote akarituko lya rero nigora ira matukata tase ora ikomwerio rituko lya Aramisi tariki 5 mwezi enyoyo. Debora Kerubo. Omusangerekano yote akarituko lya rero nigora ira matukata tase ora ikomwerio rituko lya Aramisi tariki 5 mwezi enyoyo. Debora Kerubo, Ensoko TV. Kurwa soroboti ruaye Debora Kerubo ni otogoswa sense moya kabere ye studio to koirana tumurikere aya nekirwe ase Chigosoli. Okomanya ensemeyo mwanchi umurigereria umuruti chingundi yata entingana Sara Acheng nigo amubinderetie embura ye chingundi Felicia Mukongwa o Tanzania na kwegerera obonyangongo bwaye wa World Boxing Federation asensemo yabasacha nigo muruti bwe chingundi Madonga Mtukazi wense ya Tanzania abete gakoba gusega kubindererwa embura ye chingundi no Kenya Collins Nyakwakwa na gusiria obonyangongo obwaya Chigosari chinde nigekerabu kya Nairobi United kyabekirwe ase group ekageire koba enkongo kegima bonsi gosebosi webiminano via CAF Confederation Cup orogongo rwa Africa. Muliketo Daniel Omwaga na mange. Entingana yegosori ya boxing imeyense Sara Acheng nigo naende agenderera kwegera obunyangongo bwaye bwegosori eri ya World Boxing Federation WBF ye imayaga ayokunyikora komususura na kumutigera chingoma chintindi musubati Felicia Mukongwa korwense ya Tanzania asegosori era chiraundi 10 egosori eyo nigo yarengeri ya heavyweight na nigo yakorekarete iga ime yense ya Kenya. Na ase enseme yo ya gosori iya ya World Boxing Federation WBF nsemo ya basacha nigomo Tanzania Madonga Mtukazi uyo munyakaine mono segeseri kia ya giasunguja na boigo oromurgoti bwe chinkundi imeyense nigo abeta kaba kawitrorwa embra ye chinkundi na gutigura chingoma chintindi na Kenya Collins Nyakwakwa ase chigosori chiri cha heavyweight me chigosori kirete chiraundi isano nomo. Nonyani go Madonga Mtukazi mayega yoko titorwa segosoli eyo ningere tiri bagalia bene na kubakira abakenya mbuyabono asoku mwaliga nigo chemeyense na nigo atebere ninga nigaragendere kurona n'abakenya asamatuko aremotwe agosoli eyo entindi nigo yakorekana timu yo mugani Red Bull nsemo ya Kirimani iga imeyomochi o Nairobi. Na klabu ya Nairobi United amatukama kioka amega yoko na tigiti yo chikoso group stages yegimino na biribya CAF Champions League merogongo aru Africa bono nigo Kenya ko banegetiire tindi mayega yoko rewe kwa imeje group yo chikomanyika mu group ya Makweri. Nairobi United nigo bono ra chikoso ya ane timu ya Wydad SC Korwense ya Morocco yakoso ne timu ya AS Maina eri ya DRC Congo na baigo igere emane group ya mone timu ya Azam FC Korwense ya Tanzania. Nairobi United nigo abaracha agosori ya bentanga nikegima ne club kerikia Wydad SC ya Morocco agosori eyo nigera akorekana chitariki 30 cy'umutiyonyoyiga umwaka w'ibihumbi na isana imeyega sero Gested Mohamed yagasero kamanye ko inego twara abatioterelia bange mu bwekano obwecumbiye nyancha. Na asimla ne biye obya Champions League ime ya Group D nige club keregia ZSK United Korwense ya Zambia kyabikire group yemo na murabali bakizia Chiefs FC Korwense ya South Africa Al Masry Korwense ya Egypt amona Zamalek Korwense ya Egypt na boigo. Na litkolera ekiminano ogya FKF Sport Pesa Kenya Premier League kya gosoribu asaba murabu abo Nairobi United anyaka bako basura murabali ba Bandari chigori sato asayemo imeyege tikeregia Dandora Stadium imeyomochi o Nairobi chigori cha Nairobi United nigo cha onyonsibwa amana bagosore byata Prince Buregeya eno kumachaka momanyi omanya konyonsi gori ya Nairobi United gwetera asenchera ya penalty aseshamim Kibwana Mwinyi anyonsi gori ya gatatu egore ya moyoka yo kurusia mariga ya Bandari FC nigo nyonsi wana mogosori Geoffrey Ojunga. Na abo tukobwa rero imeyaragongorolirwa Europe
Emirano birie byanchire mono ensengi mabia UEFA Champions League ko serbo bire ase club keria ya Napoli kego chikoya club keria Eintracht Frankfurt. Slavia Praga babe abenyeji baye timu ya Arsenal Kororogongo roliarwa England asa Atletico Madrid bachungalie timu ya Lyon St Glories chinsa isano chabotko. Tottenham Hotspur bachikobalganie timu ya FC Copenhagen imege tikeria ya Tottenham Stadium. Olympiacos babalgani PSV korwe en Serie Netherlands na ego sori ganyelere mono ensengi mobotuko bwarero asibirane bya UEFA Champions League na ego sori gatiye club keriki ya Liverpool abo baraba nyangongo beligene imeyense ya Bongereza bakora ono mwarimu Arne Slot bagochia kobalgani abanyangongo kororogongoro lya Spain Real Madrid ase amogosori karewe club ya Liverpool Alexander Trent Arnold akogosoreria ego sori ejo irakagaire kubogoria abachabiki abange kigima imeyege tikerekane filisede botuko bwarero nigo irache kworokia chinsase echenkoyo asadonye bono umubwibo seri yatamanyakana ningogo chikoba chiklabu chonsibere nigo chiatoro bisabwe nkoyo asemya kemenge ine Liverpool go Real Madrid. Daniel Omwaga chikosori n'abanyangongo Ensoko TV. Mwanju muriyeria kurwa soroboti ruwe chigosori nere Daniel Omwaga no togoikira omwelio bokumurikira amangana maya ase litkolera kondo mwanju muriyeria tumirane chinga kichinde nyasaye ka wanja lietria nenkerubo Frida twara obutko borobia.